Shugor nakaslem jong unongsan Hima. Ngut Kynthup Dkhot jong Hnlc National Liberation Council isay sungo ubla ithu ko munong subut hadendat kajing Pynbthei bom IED hapalau ke Dahar Construction Company kablaja ha khatsan trik no pra arja alpusan ha Shimplong East Giant Hills kila syakem no hagasngi palai yakini ki Ngut la yokem da ki pulit ke East Giant Hills but West Giant Hills hagajing khandra kabla penlong hagati kasngi u isay sungo baju khatsin usay neba Arpakhanai snam karta na Minso B West Giant Hills, but Empha ladong arpasan snam na Shimplong East Giant Hills, kila syakam hagajin khandra bala penlong lang dagi pulit ke East Giant Hills but West Giant Hills, long Superintendent of Police ke East Giant Hills Vikash Kumar hakakerwo hakasingi palai. Yakini bro Ngut lara tian bishar hakamat ke ying bishar, kabala ailat hadu handusngi, bansat ha along ki pulit, ban tokit bnya halor ketika kam kabala yat syat minta ula bendap. U isay sungo uday ubala syat thwet jor haki pulit namal kajindon keti hakajin Pynbthei bom IED ha police reserve cleariat bat kiwe ki kambean sho nakaliang jong SP ula buru kajing kerpat ladadon kinu ki breu ki badan jingtep shaphang ki weipat ki dunar badan keti han ka kambean lakerpat bakin pentep mardor syaki thanat bamarjan ya ka kerteng bat jakasa jongki an saburi bat an sa ai buskit ru kumjo ka Hnlc kala kam mi kajinan keti hakajing Pynbthei bom IED habakeno bagal penlong sok pedong yakinong kenti jong usumbut menteri rangba uba senyap halang dahar namar ka jingkentat ban siu ya ka jingdawa pisa shua kane ki pulit galakam ya Ngut kata Richard Suchan lifeway snam karta bat open shat bors I saupusan snam karta nakbenta ka jingdon ti jongki ha ka jing Pynbthei bom IED